Jatend piny William Ruto singo mar kedo aching kod jonjore gwenge mag nyandwat mag hoho mar Okak kendo tieko timbe njore gwenge go. Ka olose gwenge mag Chemolingot e kar chung'o bura ma Tiaty, kaunti ma Baringo, jatend piny oramo ni jolweny ok bi wuok e gwenge go nyaka gitiek jonjore mosebedo kakwalo jamni jopiny kod nego jodak e counties mag Baringo, West Pokot, Elgeyo Marakwet kuom higni mokalo. Jatend piny oten e limbe kod jakom komiti mar od bura mochung'ne loso budget ndidi nyoro ma ojiwo jotelo mondo oket maino gi e weche mag dongruok achiel gi chiero ochumi ma pacho ka kar siko goyo siasa mag nyaya kwede mag dhoudi kod pogo jo Kenya. We have vital organs over here that are actually demonstrated on this model. Yeah, we do this. Hapa tuko na wanajeshi zaidi ya 3,000. Hapa tuko na askari polisi zaidi ya 2,000. Mimi nililete baada ya uchaguzi. Na hawawezi kuondoka sehemu hii mpaka amani ipatikane, na nimesema tutajenga permanent barracks hapa. Tutakuwa tuna train wanajeshi hapa. Tutakuwa tuna train polisi hapa. Na wale wanafikiria kwamba ati tutakuwa hapa alafu tuondoke, fikirieni tena. Hatuondoki mpaka hii dunia ikae salama. Mambo ya insecurity imepungua. Na vile tunajua Your Excellency, sio rahisi kumalizana na mwizi. Mambo ni polepole hadi hiyo mambo ya ujinga ya wizi itaisha peke yake. Maneno ya viongozi tulimaliza na uchaguzi. Sasa ile muda iko, tuache fitina kidogo kidogo sasa kama viongozi. Wacha maneno yetu ya kuongea ikuwe ni bei ya maziwa. Maneno ya kuongea ikuwe ni vijana wenye wanapata kazi. Maneno ya kuongea ni kuteka kama hii KMTC hapa. Maneno ya kazi ndio Wakenya wanataka tufanye, kwa sababu hiyo ndio inapeleka Kenya mbele. Uchumi wetu mimi naona umekarabati sana rais. Na umekarabati